Ur zel war lizer ke laouiz plan. Ge Caroline Trouillet. Dans des maths, Caroline Trouillet, Madame Traugenor. Et ma très noire, oui. Mon amado. Urblijadur, Outé Jemer, Nizoni Ama et studio RKB et Rostren, merci Bras de He. En rôle de vous, nous en liher Kelaweng Splan. Car Caroline Daidor de Roeng Neventiev Agerbe agro-industriel Ibrer, passabladra wirwerwar zo de Guntang, a gelbep mis ve kapet soueha den obebep sort, degaset gedouski payet kazetenerezet a kazetenerion. Allez, dame. Krogam mafotorg den dilena dege tiker. Ja, enora, ihim betek kraun ha Brest. Allez, krogmungan kraun neuzen. Henno e velaket gwaskwarn tu a enep war ar mer e kienver a ferioù reizdet. A feria o reizdet, ok, kraon neuzen hag I veut didruwe, me kompren an mat. Daou glem de nebetan a zo savet gant ar mer a enep de dutso de zo igoumun. Dei den zifen en ur locha en oberez barnerezel. Kuzulieren en tiker koset titorao di war o fendar prefet a penat da hutjen a rod argezadur kastiga kaset dar proculor gant ur guzulierez deus un tue enep. Waouh, do sérieux bras zo neuzen displeget vo genor Caroline, un daran predeu sten et tiker krahon, I rok un dilenev dege tiker hag vo dalred a ben mizmeur de vil c'hwe harnujen. Ya, che braz zo etre ar mer hag tud un tue enep. Kompliket d'un affaire, met deus un tue enep e kresket un trao pet a goulen e vehe un enklask war fesson da laborat mer kraon, Patrick Berthelot. Ah, an eus aferia o lojeize bezo, I mesk trawaral. Ya, aferioù gerioù sten a dizam glevioù war ar bende. Met un eiz a viz gwer e dovil unan war hudjen, oe kroget un trao da drinka, pid oa klasket ur gumun prena tost dovil metrad karez e kresker. Justifiet neus ur mer e vuir da genprena peduer oe ur pal de zevel lojezao sokial e megael vigorou. Hag id avon pelor, len ran I chariao, poezustre e dal ha lojezao hag a remesk sokial e kroaran. Et les denez kraon ve start d'ur labourezion labourezet kawid ur lojeiz a he d'ur ble a deure hag zo saisonnier vel velarod ran vloaziat kawid bot ipa denan un tiez vak zo kaoz ar tcherru peutramant tonket de bosterion madeu. Er se zo koz me bezwe het lenidi en terlist en bihan niver en tiker po deus duelet ur strolad amenatis itiko ezot gant ir aktres anez kap preskil. Nao randi war ujen a galite iuel. Pepaini ikusta war dro da han ujen €1,000 erve kal ar prejio deus galet plan selot outi. Dan trizek a viz djengolo da vil da war ujen oe troet ar souez da zouetans. Den deise zo besinet gant an tiker ur bromesa prena a ne oek ebet votet ar huzulker na roet da houzout d'un dilenidi dasta goulen a ouz plan. I de sonj penn strolad en tuklez ekologel e kroeran. E dovil trio ar ujen e c'hoarvez ar memestra pa ve prenet gant ur gumun un ti tal kichen ar parcella o prenet geuti deja. Hervé don avel stadar, PV kuzulker a c'hoarzek a viz c'hoarver e servijo da raktres amenatis den emstaliad avad e viz sevel lojamantau implijet aed ur blei. Hervé strolat a nouvel elan po krozon, zo pe sarvet gant mignonet ar mer koz deus un tidio liesert, Daniel Moisan. I m'appel yann ouz I gazek rak ne ket gol sokiel an aferman I tjenver ar pez webe prometet. Lizer deus kaset da brefet pen ar bed I lakat I goz ar mod de jemer en divizo hag ar sav golenao. Bocham yura draouan vehe de zegas d'or de rouillet mesut vort, mais votre trawal a amzerg nummer perorel am larot memestra et fin e bereit lance d'ur pen na daouidjen hag rod ergerzadur kastizan ar emzalr un outro mer.
Ja, evit Patrick Berthelot, face d'un pendaben e anai. Lanset eve brut fall gant itron vigourou hag ar penad da hujan zo beroet lans dehan diwar gevier. Gant archerien Castellin zo begalvet a chilaouet meur zen koulskoude, ar mer, hag I guzulierez henep en ozouez. Kaset webet an dan avela oustad da el procureur Tjemper. Pon eus klasket gout iror dikon hins e webe respontet diom zo en klask I vez kaset marement din dan belli jugerik Tjemper an evok roet muor a didorou ar an afer sevit poen. Mildred Geredor, Caroline, Kinigeram d'or monet de viled hiror de len hiror, arsplan putch.org. Sanjpeus meuzut vad Marsowal e Miss Gwell Mitchell passet hon eus konzet hag un enklask neue, zo bedem bannet ge splan, aziar ur campus The Land. Ur loden getan hag un enklask brasor ue un enklask aziar ur lycéeu Labourdoir Ibrer. Un dosseur neue flam hag a lag ar ur liam etre un deskadurer prevez ur Labourdoir hag un agro-industrier. Displegetam neus Caroline Trouillet e pesot danve zo interloden neue hag un enklaskmoa zo itant bodem bannet geus plan. Ja, penot chetan webe diskoachet rouedat gouz an vat braz gant Faustin Sternbend a Chloé Richard gazetenerien. Liam Moukrin etre en deskadur es privez a labourdoir hag an agro-industriez ve kavet drestol e bas kuzelio meiran ar lycéo. Conseil d'administration. Présidentet zo de so orezulio meiran a zo evel kien a rochet gant an agro-industriel. Me iwe gant syndikat braz a labourdoir vel FNSEA. Gant an meskaj se oe laket a lycéou da bout rakstaliao pen o braz a labourdoir stank. Or pen I deus ranvrou brer reit harp de lycéeu prevez ge degadeu a vilioneu a royeu bereit de he a rode degvele. Ja, se zo peus ma displegomen ar loden gwestlet ar skoaz el seia. Ur tapis rus di rolet dirak ar privé a greiz ma en arvar al lycéou publik. Pedur ar samat bet hoet ar lycéou Labourdoir prevez gant ur ranvro breiz e diret. Digar eo hol o deus ar genat prevez evit rachetela aram. Met deus tu al lycéou publik e radioer an aran. Diez edei de sacha skolidi a mont war rok an o labour. Hag un dizingel dedman etre ur prevez hag ur publik zo noazus ave deus eskadurer ur Labourdoir padus a doug just ur an endro. Ja, klaskeren deskadurez publik difen an gro ekologie giez, me hans ha da vez a distaoulet gant an deskadurez privez a Labourdoir biologel zo lakat a gochte da vat e vel mave displeget en an loden al en vet produu muorata vet desket e lycéou brezat a Labourdoir. Muior zo de len ar lerien splan. Splan putch.org. Merci Brasdor Caroline. Don emat meuzut vad vid rezo itan hari vior e chilaout ur licher kelaouang splan chetu douere mis kalangouillan pe mis du ma fotor. Dam de vilot e kompagnioner ar gazetenerez a kenurzierez ur media en klask splan petra zo bedestumet geuskipaiad ur media en klask a fet douere a bep sort. Dam de Grogeng neuzen ged un harz labour holek hag gaver e gabez bro Tunisia a enep dur skandal ekolog l'arret am hieror. Ja, Jean-Mes webetuelet ur stourm ekolog djise e gabez e bro Tunisia. Floret ru nan aizidi ur gamples a uzeno zo e tiekat phosphate evit un agro-industriez. Mar so tradur zo neuzen. Ur skuil pistrus kaset d'armor gant ur skrign a trizek dregant pevar udjen deus a vevlieseur tienon. Ur tergaz hag zo koz de gundeno yechet a riaouank. Petramon un distruj deus ur vro war a majio. Liamet ur skandalman gant agro-industriez brez. Peren en abregerez roulier deus di ouzin a pourveza un trenk phosphorek digant I a mezeien.
Ar striha de ya West France arzu ur merang ekonomikel, ur strister ekonomikel. Ah bah oui, pevar war hujen e viz duengolo. Neve gopret en nai neve e betchen. Ne betor a gevratau terminet, CDDO, gevratau terminet zo. En dispak gwed gant ar gazeten La Lettre d'ar nao avis ere. Setu an tamm deus ar stan efficience dao. Ar pal ar zo espern 5 million euroio. Chanchet evo un douaret da labourat ak implicit evo an naouegez artificiel da l'arrede an NIA. Tre challet e an SNJ syndikat broad ar gazetenerien, ne hete gant kostaou sokial hag emban an politikirez eus disse. Ne het ive, i sonjal e vefe marsen ur stan evit chom ep licencia en dud, kuhet. Anti-tech résistance zo i kreiz vehe i kreizeut strolat roihon extinction rébellion. Davil dop war hujen webe kroet ar stroladik anti-tech résistance a ter erweran. Trible goude webe laket ermez gant meur ar strolad gojen we ur sonj kil stour meur gote. Erve an daou vedia ver a reporter klaska anti-tech résistance eulia antra diouzer his. Temo un enkres tro-dro d'ar chanchamant hin de square, hag e lakat ur sel kilstou meur enno, lakat en dut de gredi trao disobjektivel, stour meunep en diforhi digez, IVG, lakat lezen nao naturel waruel. ATR zo hennep en teknologie saou nevet daoch da gehenti force pedimen war Instagram a Facebook. A donnera ben en tekmitman da levezauni ar mez deus o stoumerien. Atao hervé reporter, ema bomen ATR e krez ar strolat roazonat extension rébellion, un amzal ekologel hep Fulster. Yori chilaoudor liher kelaweng splan enrolet Radio Boa et studio RKB mildregere de henizoni compagnoner Caroline Trouillet kazetenerez a kenurzierez ur media enklask splan pis plan dip rewe ou tolmwer. Kednal redvo de gonzager stad neue i brush temezan Caroline narke a park erman hopes gelet kons gut unan zo bet eilmer brusht irok Thierry Feire. Hervezon e force petamod a rantaoui a reg trestad. E pa da unjwen vle benak o bet dilennet e tcher vrest a zambleus gant ur mer François Culandre. E tre davil triwer a davil hujen o bet chetan eilmer karget deus un archan zoken. En dez e eri ema e karg deus netratchen war an dachen politikel a neuze deus a santet Thierry Feire, respond da holenus plan di war ben a rag trestal mel droit arke a park, i hout we en naon e anet al laborioù neve hag zo fruit ven diwar an divi justice. Neuzen peureg e kav goton e kav de Thierry Feire e fort petra ur façon de arantaouang ur actrice arke a park i brucht. Hervezan e bloavejou daou vil oe tabou komz deus ur stad neue. Gre oe bet freustal gant Brest Armorik. A daou vil hez oe diskinnet an argan roet gant ur stad da strolegezioù lerel. Nevo komzet ez officiel deus ur stad neue met adalek daou vil triwer, padal bloavejou zo ne veze ket mui postet kalz a arc'han evit ar stad a vremañ. Francis Leblé, i sonjal e vijezavet ur stad neue d'ar poant bennak. Ur fazi ar bez ar strolegez publik oe an digrex posta ar c'hantse. En ar rantaoui en arke a park oe kalsue lor loden an ar c'hant publik i kanver nai ar privez. A rezo e kas ar actress ar vrodeur leusan dere en holding Oldisport a lakei 50 million a euroio en an. Questlet vo intercom million dean gant ar strolegezioù lerel. Ar peurest a vo amprechtou pe achten war gouni dao.
Anzo vid kenderel untameuch ged ur per be destumet geus plan en atersadenman ged eilmer bet Thierry Ferret i Brecht abentolfang ur fed de sevel ur stadse Arkea Park zo groit avid lakad un embredgerer un SA i bronek, un SA galeg zo société anonyme i bronek velaret kevredat dre gevraneu un embredgerer se de Roni d'Arkan i fall e forpenoj a en ur mod ve kuhet tchemense a lakay den aro ken eslam vider sport, met ekonomikele un dalreu sklere neus un avet Thierry Ferret. Tocht prevez davart vo ar gwarnerer or pense, padal me vehe logik un trao vehe de nani hag laka ur muian a argan de djemer un divizeu. Ja, a man eke ar motze vo gweit neuzen neke reiz. A posible c'hwez tchaz trao? Dre ma ze het a ragtres kalzoaro gant un ol zo un gwestlet ennan, e zeblant bout 10 chanj pen da vas. Padal pa vele a stad an ar rand publik e vije ar mod tuelant d'ober. Neuzen Caroline geus plan e be goulendet orpen geton, goulendet beut Thierry Fayet, i sonj ar ur fed me be pa ouezet ur labourieù di ar ziviz ur lesvarn velestraduriel. Velestraduriel digeriot ur varnerien, i narreng ur fed vehe ur stad se a las holek. Las holek signifi d'intérêt général, neuzen perzo ben nachet ged ur lesvarn velestraduriel, a neuzen un drase e zo un tam hag un arguzen eo quoi. Ja, tu a perd deus gweit ar varnerien i lakat ar labourioù da vout hianet. Moa hoet ma a lazoleg deus tu ar vevlieseur tjentor evit deus tu ar stad mel droat. Dam sonj e rank ar actrice si chom sa a zao, met un dachen tjen toz deus a linen dramoe ned lefeke chom din dan parkeiar kout koude. Tu un ebe de djerieu destumet geus plan en atersaden groet ge Thierry Ferret hag zo bet neuzen eilmer karget hag an arkan me meustra e devilugen avet de tiker brecht. Neuze, trao ur c'hoarvez, mem eustra vefe de lakad ar goz aziarne, hag ve lakad ar goz aziarne liher kelaoueng splan n'agenda, ker un ebe trao ur c'hoarvez, mem eustra barvro Caroline, peus rand la retam chiror. Dan dek a viskier zu, en orion, ur tol grun diwar ben ar metanisa va haouzet, da c'hwereur internoz, eskol verbrez zu. A Raphaël Baldos de Splon a vo i tchemer pers. A setu tout. Enora, evitermismo. Merci Brasdor, Caroline Trouillet, de vous begenem, de vous genem bepmi, savedreng doerez plan, doer ur per c'hoarvez erbed agro-industriel. Meusud vat, bouzo ur version libranek, hag un tamaral zo groe digalek, à peu près ur même ge Peref Bulto, esplaneu hag de Nicolas Milis et Radio Boa, moyen zo d'ur chouej ur hier. A modar len ar un trao a muior war ar lizer kelaoueng splan hag ar ur lerien splan petch orga ma fotor meusud vat vehe kendalchet ge splan d'ober ur labour moyen zo d'ur roang ur blanc de he a sikour gete a fet ar gant petur splan zo ur media emren penderben vetcheta pet ar gant publik gete nag ar gant prevez estror vider don ezon veret geden dut neuze LCV groet un trao a groet ur duel en possible un trao e gerion e Ferzo Agur Media Elsplan. Merci Brasdor, Caroline, d'absence la toute. Merci Brasdor et Nora avec Evita Ojayo. Merci d'Orvidou Labour. Orchikor. Calon Vator, Batagur Miss de Zondet, nous a. Yeah, joué d'or.